Tama Tebaai Raweaitina kay takatakagat. Sa mga tayo kang takataka. Ay ata 70 day 70. Sa Rusia ay nometara na sa pulang takatak. Ay bugmi aray man narataw ka ay ka nang karinyagi. Ya itiran na rin ako na po kami kana patakataka po kami inanuntayin wakin tisusa. Sa kantan nga kita utan tatay imahin do konti ko po arata mari kaya inakaro ara susay non tayay an pun karawiran noryo an pun mga tatalinga ina non tatay pantatay ari ako siya ay awak na pa monakin tesusa ibukin te mo susa sa ko non tayay Takantani ka pa anamen na bay kira tenes nunoto ake pun katur ka ke tokura ke ngaya siro ko ibukian no tagay nga pun na kemo tabay no tagay pa ay tapira mo ngay kay tusu daron amara ke amoy ke nakunan grogi no tagay mangana kira pataya kay nunoto ino tagay ka pun tenes katur ka are anak rore tagay tabas no tagay are paps ito an yesu pataran ay apa kan tagay tabas Ayer tu sila ko mi kan yung data kami ami metan uni katigis ngana ki ami ko ko kai ya kunan kawara kami tapo bikin tar mauri ki kangaron naron nari kan ko nare pa tayo pa ya pun pen ya kinaki muay ay yung kakamakuran ay astan betaran na po si kan tarawan kai aro ko inon tayay aketa bimbi kami ka kain to ko siyo may iloto pa aketa bimbi bukina pa tusung kai Ataran na inuan tutan araman ya bay ibukin apa kam nang penen roko irari kira inu tayay kami kain tenas ni katuro ka yon nunoto
So here I am in Tokyo. Now this is the home of the at-home trader. This is where it all started. This is where the Japanese housewives decided to take currency trading into their own hands and actually make more money than their husbands who are working 16 hours. Sa katagan nera ang kaurang ngayon na rin sa san noy may maiking ibugin di kaya kan terap ayo sa tayo kung tira ke tira ke gilbas
Narantetame, Otenas, Otetamney, Eroy. Kenairomi, anak rasa, Towe Yesu Kristo, anatangina titama. Awan ay roro tatamni. Eroy. it is an honor For me to welcome the President of Kiribati, His Excellency Dennis Dennis Mamo, the President of the Republic of Nauru, His Excellency David Adang, Deputy Speaker of the Epenemeongotabu, Mrs. Ruth Pepo Nemta, and your spouse, honorable ministers and your spouses, leader of the opposition, chairman of the Kiribati Party, members of the Epenemeongotabu who are here with us, clerk of the Epenemeongotabu and your spouse, members of all delegations, the Paparo, the mayor and your clerk and staffs, ministers and pastors from KUC and KPC, my guests from all parishes, my families and friends, and all distinguished guests, and those who are joining us this morning through BPA's live stream. Kamnapene ni Maori. In this first Mass, I want to offer it for all your intentions. In a special way, I want to offer this first Mass also for all those who have asked me to remember. remember them. I also want to remember in this first Mass the repose of the soul of one of the young priests, Father Aminias, who passed away a few days ago. Today, We celebrate the feast of the baptism of our Lord at the Jordan River. the feast That it reminds us all of who we are. It reminds us of our dignity through our baptism. dear brothers and sisters. We know that we are not worthy. We have failed, and therefore let us turn to God, Our Father, and ask Him for mercy and pardon. Because Asa Monteswa, Tamaka, Ana Koimi Taru Pure, Teyango. Keno nangaira, Asa Montemaka, Kia Kapara Yarapure, Menika Hidira, Nakotaru,
Sinatataro. Te asua moan te maaka awa ke tokim. Nge babisi Ito aki Yesu ndarin yoretan ang kiruan na tatam nei roiroi kokoteya pa nasim tatangiraki. Ang aniya kana nasini ang aniya kana ko nasinia ay kana nga bungiya kinteran tatam nei tetemeto inanon tangiram. sipusigo naran narawe Yesu Kristo are meron menuwe mangkue tatam nei Roirei pa te asua ayakea tukina. Te moan warabok, warakan na nabok ite province, ay tayo. Hey, yaw tawa ni bay. Hey, rineya. Hey, kukuray na na wiraw na. Ikarukuta me uyana. Inaguta te sinagoya potan na ometa. Inagi takarwa. Inagi kanini panana. Inagi takarwa. Inanon kawain takawa. Inagi otiate mehunay. Ayasani ko onagi. Inagi siring at laura. Eni memete. Inakokone meki. Nteki na tes. Inagi ko erikagi. Keni para nanuna. Pena katetes yon tebe. Akanta ni nga anarirei potan nometa. Yutay ko ngay tawya eteswa. Ibukin tes. Itawa bem. Mendaire ini ko. Ikaray ko pauperita. Ibuki yameta. Me otaya potan nometa. Pako nakauray metaya metagi. Ako nakanta ni ngaya. Kuna kanakoya. Akana kapeyagi. Me akana kainagi. Inanon tero. Anatea katawya. Titarano. Okay akana. Kuangan ng potan nometa. Teroing. Ayena.
Takawawan warapok. Parakan na yamakuri. Apotoro. Yatete Petero. Nakoya ka na naus. Kunaneryon kangay. Ipon na tayo roy. Ngkay bagi ako roy yometa. Hiraw jeswa. May kukuray na naw. Hiraw yometa na ko. Nanipotan na yometa na ko. Kaname akwa. Nanikarawa. Ay roy roy. Yasan ka nakwa na teka. Nakoya iterera. Ay katanwata tirong-urong ay roy roy. Teka tiroy. Hiraw ni Yesu Kristo. Yawya. Yometa ni kapenega. Kampun na tato pa yerigi. Yabeya yutaya. Ni kapenia. Ni mua may kariraya. Imuin gosotan. Tapabisito hiraw ni Yohane. Kamatate akan Yesu. Ete inatareta. Yakapiria. Jesu ang tatamni yeroy rey. Ante maka. Inakuna ko Yesu. Nikarawe roy rey. Menikamewi ometanako. Nikapeneya. Aki atawagi. Yani makan teriaporo. Temena Jesua. Irona. Anateaga. Towea.
Yogi karawa. Ayana ko panan tetane. Nasiwa tatangira kita way. O ngayon na. Kemari romi to wea. Warakat tirong ka rari atapu. Ako rek meron santo ruka. Kita berbab situ yawane. Awate dari kantari ngawata. Awata ku pada te Kristo ngaya. Betak yawane na koi dari kapenia. Bab situ ing kami ngai tiran. Mena na komei to ware makari kinako. Aya kitau kapara kapen kaun wena. Ena bab situ ing kami ngai ante tabi ya roide. Ontie. Gape ni bab situ wa kyamata. Ang kita pe Yesu tatarong, ay mina pe papisito wana, ay yogi karawa, ay ruwana, titaan ni yaroy ni, ni katutungan dapatan titope. Ay ro ko may karawa te pana kangay. Nasu, tatangira kim kwe, pwede na raw urong. Ano tayo katawa mente Evangelio? Inanibuat Yesu Kristo. Mayroon na sa taya. Narinig iti karis sa katuloy kayoan timere. Yaki ko na ni pa itimere, iluya tatangay kamere yaki. Ang kanaaki, putaki. Ingay ko sa ni mere yaki. Imetan ti perepitoro, inon imetay kain ti karis sa. Mang kanayaki putaki temano at tayne. Yaki pa itimere yan. Tepong ngayon, yate ngayari mereki. Tepong ngarang kono no. Kinabe ko na ni pa yaw mere. Are ikoro yang kono no. Kana ya kinabe koro ang wan susa. Nangaw ko para. Tepong yai. Pa wan susa ikoro yang tepong yai. Kung kani kinayan potak yung makain na pew. Are mereki mangaya. Tepong yang kono no. Entay kain na pew ane. Punte karesa. Awantay te karesa. Uling kami ay kay ni kapene. Agi kamapene nro kami ni persa ikakakokoro. Pa kam nakakuwa te puta kini mere. Ari asa ni karawagi te ponga ang kono. Ay ngay ay puntong meto ay te para. Panna po ni karoya na po ni kanako para pa. Nakameto roy o nakapaya. Ang mere. Ari karoya te ponga ang kono. Ari merek yai me te karesa pun dapatan Kristo yoncep. Today we reach the end of Christmas season, and it is always marked by the feast of the baptism of our Lord at the Jordan River. It also marks the beginning of a new season of the ordinary time, which will begin tomorrow. Tapong nga rin kakawag ito pong yay, Oscarawat ito yay, papisituan Yesu, takarang ari yoratan. Tito ikaw ring ira,
ngaira ikai ni kapene. Pasina taya, pantai ngaira. Pangkana ko kita ko pantai ke. O kanga yeron jamata. Ay kita na pemiang. O meyak. Ay kina peta to kini kawaina. Are na ko yai. Kanga yeron jamata dia pudi di na pe. Unin tiang. Na jamata kina ro ni ko pantai ngaya. Un jamata. Yata kita boy kina na ko yai. Yata takawai ana dik takapuan pa yai. Ay nora na petikinono. Ani mena i mai ni kawaina. Ano jamata yata ya ni ko pantai ngai. Tetua papisito ni Yesu takaranga ay Jonathan. E poni ka kauringiran tay nako. Pantai ngai. Basta panasan diki. Panasin Tiaswa. Dinanon te papisito ada sa penesa ni papisito aki. Bangki sipen ni papisito aki. Awake jamata. Eta papisito aki naran te popi. Aki na may pokora Kristen ni Katolika. Eta pun papisito aki noy naraya anakaro. Kita sibuna. Kita anak kasibu. Kita ansia. Ayati meto antawi mia. Masih penen papisito aki. Naran Yesu Kristo ate na tareto. Teto arang ni kauringira. Pai ka tenua ka arang ni kakawak. Kota kia yaron Yesu naro na ba ay ka tenua. Pasatay pa tenua aron kota kini Yesu na koida. Patemuan. Puni mo ni kota kina koida ke bungia kini ni kanaya men. Ipetrem. Ano mo ni kota kin Yesu na kon non chebe, na kuya kain non chebe. Awu wani ko takini Yesu. Nke amana nga uya ni mainiku. Anu wasi ya paintangi ra kira na kon nikiri ron Yesu te meri. Ane, awu wani ko takin diki aron titei kite meri. Yesu. Takin Yesu. Punte to askoroy ente bungay. Ya kau tahu kita kecenuan tay, ngi emang apa bisito lagi, kita keranga ada Yordan. Oh ya kau tak kira iya kan? Arun, jauh mata kita ya Yesu pantai ngaya. Oh ya kau tak kira nanya, tayan wara poki. Ngi yung kikarawa. Oh ina ko tepana, etang maka may karawa. Meteka na kangay. Inasiu. Pepe na no. Irona. Kamnongo, irona. Kamnongo teka irona. Ane, te pai na periki. Te tai na spene ni pa bisito aki. Ya o kina pe mataro ni karawa na koida. Sa pepe tepe no ya karawa. Ari ke pera. Irari kin na pera me iron tamera masinara. Akito ati me to ni kaka kini veira. Nuno ne kinan te pai. Nuno ne kinan tepe. Menna pera meirun tamera masinara. Men te papisito am nagi mamaninga. Ya pemi. Ya sana pe. Ikatauroya tamemi. Tiaswa. Pemi ane. Upun pai yai. Awake ako na. Nanay meirun kana ere kirum. Achra te ben. Ponte benue karawa. Ari asa ni kau ka matarwana arawe. Ngi papisito agi. Itakaranga. Ada Yordan. Ada saya kina pa yang ngai na panas ni kawa. Na saya kata ngira kina pa. Irong tamera. Ate aswa. Teto amon ta kakawagi. Teto ayo. Ay kau ringira na pa. Pa sina mga sirupay meura. Meron narakegayeg ni mewa kina sa pangara. Hindi kiyara ni papisito. Ay wara mewa kinan. Tinakuha ni Pinepitro na kamasa ng anak ginanon, tatakar na mesuwa at papisito. Pantatakar na mesuwa at papisito. O, sidiki na bangayla, papurapis. Sidiki pa Pinepitro, o, sidiki pa uya. Mewa na mewa kinan, nakuha ni Yesu ay katinuhay kay. Ay kasipo po ki mangaya, ngis papisito wag. Kam tatataro. Pakam na din tatataro, bukin na pang kami, Pinepitro ni Kapen. Kamabe na sandi ka pa Pinepitro.
Ni kapene di nanon te takara men su ni pa bisito. O tira na kwan te tira kwan ni pire bitero. Pa kam nariki patan ta tataro. Rokoran te tayai sa gilo ko ibukin te potak. Mesik mana ngamen na pera na pera sa ikaka ko akoro. Ibukin arat teme tero kon tataro. Ano bukan meru te susa. Ibukin arane puno pemera kasuaroi na konta mera te asoi ibukin temena. Hari emang katapuagi na konta na ko di pere bitero. Awara me umi ni prophes. Paanya na panakon ni Yesu wala ni kinaura. Ang kispabis ito wag. Ang kakaroi tabi mi tategi na tulong aroi ni. Kaya kamag. Esa ni kuroi tis pangan ni Romi. Kesway. Dito ayo ka uringira na pa. Ang kanasway nang ni kuroi na pes pangara. Ni penepitero. O ni prophes. O tapon na itay. Amuan tiyang roi. Ada mga kauringira niya isinarate karesa. Pa sinamanga kapuwi. Are pinitan ni pabisito. Are sasan pinitan ni pabisito aki. Pasongan ko na. Imin ta katapuay o imin tiyo kikagi. Na kun narata po ikakakokoro. O sinamanga okay na pa o matangay da. Ay ka apo nanora mera yang bukina. Pa sasan ka po na pera pinitan ni pabisito. Hindi susah sa karoy ito pong ngay. Ngayon pa dito yan ang sikiroy. Inaurang ngay na ikay ni kapene. Pa sila mga kapuwi. Arapirita. Ni pabisito. Agi sasa. Na ni pabisito agi. Payangan no ginikagi. Tiyo ginikagi. O sila mga tauroy. Ni karoy sa pangara. O miyo kora. Pinanon nakuha ni Yesu. Agi sasa ni pupu kimangaya. Pinanon dikiara ni pabisito. Tapongay. O yakuroroy. O yapay. Aumere. Nakain na pew. At karesa. Yari kinikwawa. O kamari kinikwawa. Nangay. Pasite ini kona. Ibukin na. Pa ayo tatay. Rang ni kakawagi. Pinanon katabuan te perepitero ya po. Pa inakanikinaya ay yapay yan emere nanamuan susa ariki nakapara-para Spanya na tayo katuwa na kuya na tayo yang anay roy takanta ni kwawa pa yapay roy ni kwawa au mere ano na pa kamari kina bangkay kami patani kawakina au mere Kaya naki uruwaki. Ang ngayon na pa. Nakawagin na pa umeri. Kaya naki na pa. Kaya taberek. Ngayon na rin yasa. Nangananong ito pong arong panano. Sa karapato nga. Sangara wana rasusayo. Ibukimili ka pa ne. Kami ay kakamapen ng sandro ko. Ni kaya takatabuay. Sinapupusiri kito nga. Kaya na mga kaukinan na. Meron yung pasina ko na ni mga kinaira pantay ngaira. Pasina ko na ni mga kaya siri kikawaira kana samuan na sispen ako. Sinasiururing ang tayo na ko. Ada si Ben ni pabisito aki. Naran Yesu arad na suara di tenimen-temen na. Ada di tana. O tenas. O tetamni eroiri. Sa tidak eh. Sa kota Roni Meki. Di Katolik. Ikaw kawa ti aswari si Timen na. Hari kita meron mo ang temaka.
sa tabiki ang kataron bubusi. O ni kasuaroy na kontamera at yaso. Sekarang po kontamera at yaso. Ibugin ng puentangira na koira. Punta yan ibibite kakokoro. Sekarang po ibugin ng puentangira na koira. Ng puentangira na peti ibibite. Na konti na ko ni Pilipitero. Ada kwasta na pendang anida yay. Temen na tadi raw manera. Ari yang sen kata po kina konti na ko ni Pilipitero. Sikas suaroy ko to we. Sekarang pa ko na soroy ko, tamara at yaswa. Ibugin, nakoroin tepong aram ka na no. Sekarang pa ko soroy ko na pa ibugin. Tamaruan ti nga po ngayon ko mga kausira yay. Pasi na mga nora, tamaruan na pa. O ni puwam, inanun ti nga po ngayon. Soroy ko to we. Sekarang pa ko rin ibukin. Hamtea ka na ko ira. Kung mga kamara kira yun, hindi nga pong ngay. Sekarang pa ko rin ibukin. Tito ari kung mga sanangan na pa may karesa pa na po kami rin ano nito pong ngay. Ay po ni kauringan ni Pabisito am. Nito karang ari yoritan. Sa pusiko na nito wiki na po ngay. Pa kung na mga piya po kira. Kapuwi na no na meron yan o. Pa sila ko na ni mga kikiyagi. Ni mewa kina. Nakwara akisasan ko sumay inanon tayan ara Pabisito. Sa pusiko to we. Sauringia oraki nikapeneya. Sauringia oraki kanan tiyon oraki. Oraki on narabe makurwa yung oto. Oy pun oraki kana sukuyan petaya. Awak kuna ndai sire nanon tinga pong ei. Sa busiko to ya. Ni maka ni pay moringi ang aniya temerung. O kapipitia. Aki ato anak ni merak temerak. Sa busiko to ya. Sila may bugin tamera te pobe. To kurakin nepi ko po ni kapen John na oriki. Sa punuring atamera, tebi ko po Simon Mani. Me perepitero ni kapen. Tani kay didi nanon te karesa katikisina o kayay mo yung kwaya. Inanon te kay didi nanon te karesa. O nare karesa na pe ay kakukokuro. Sa bubusigo tamera te aswa. Pa kunangan niya to wana-wana. Pa na kunani kay lang potan na mata. Nakon na rin nanon sa kinakon na rin, oy na noya. Sa bubusi ko to we. Sa bubusi na may bukiyar tahan kay diri, ito taong teka. Sa bubusi rin ibugin na representants, His Excellency, Tanes Mamaw, our representants na pa. His Excellency David Ateng Maynauru. Sa bubusi ko tamer at yaswa, na kaya na yung cabinet ni kapere, ay yaminita may tante. Sa bubusi ko, pa kunaroniya, inanon na ba sa pangaya, munta kakawag, kinikailan ng putan na bata. Pa nakakarawa sa pangayan tayo na ko, metis, tetangira. Sa bubusi ko to we.
Asanga tapi wata tai. Kana iya mi taron bubusi kaskoroi kama konan tapi kin tai. Tamerate asua. Ay kaya natataran bubusi an kaskoroi. Ang sasan tapi kin akoim tinga pong yai kaya nanora. Yai tepe yang ada mera watara napa. Ay ka amire nanora tetap meni ranako. Kupunuri pa ini kapene towe. Kasamusiko pa kuna kaya ini kapene. Narani Yesus Kristo ay rawea. Amen. Kata ko sa katawroy arakare.
Okoroi roaki. Koi towe eswa no napa. Punam paintangira no koira. Te pere. Askarian na koi. Enang diki. Pakanan tam neira. Te pere. Awa no antano. Me yang makuri amata. Okoroi roaki koi towe. Eswa no napa. Punam paintangira no koira. Tawain askarian na koi. Enang diki. Paatini ni menika meo. Tawain awa no antano. Me yang makuri amata. Tarunga manau. Sinata taro. Payawangan pusmaya rakari. Teswa tetama. Moan Tama. Tawaya. Pusmaya karya. Tawaya. Pusmaya karya. Ay kasangani kong kay. Kata kinakoy na nasim. Tatangiraki. Kiariki. Pa anak karya. Tawari kaparay. Puren no nabe. Sibusiko. Naran Kristo. Ay rawea. Amen. Kaya menay raumi. Tawaya. Amen. Kawera kay. Sinakasurawa, tawaya, suara. Epondes, sa epondiay. Pasinaga kitoki, nikasurawa ko. Detame, ako tamo. Deswa mo tamaka, awake tokim.
Kokota, te papesito e pou. Inanon, i oretan. Kokosa, te pana. Ena ko may karawa. Pa emena te teka, ipuakoya, awameta. E taki pa kapilaki, anatabun pe e Kristo. Iron te tam nei, are ruon na yaron te tawapi. Pa enakanakwagi, ntekina, te evangelio. Na koya kainano. Nangaya, sironia anera, akanay karawa. O sinapoy ko, yon tsepe, nakitoki, nikangay. Kubontabu, tawe. O singkoy, kukatapui, pahinak. Sibusigo, katapui, karya, ay kay. Nimakan ng tamnay, paongan di kipukira. Parapatan, arawe, ay Yesu, Kristo, merarano. Nkero ko na tayo, nikapureki. Amin na busmaya temete. Ayana tepene. Ay kaswaray ko. Ay teya. Nangania. Ano day nikangay. Anaya. Akan na. Ang kami ni pene. Paponda pataway. Nakabureki. Ibu kimi. Aron ada paymin siya maraki. Yan ate mangko. Ay mga kasuroy ko. Ay ang aniya, anariday ni kangay. Anaya. Animme. Ang kami ni pere. Papunimang ko na raway. Ay rarangan tipiri tayo po. Ay nakaketo kina. Ay nakamawaya ki pukimi. Ay pukia. Ay metana ko. Ay pukini. Kaparaan ipure. Kam nakaraway. Pakanuringaw. Sinakawa te biterio ai.
Tawea. Suri nga meten na sim. Me mangausina. Sangani ko tepene. O te mango ni ka meu. O ska suroi ko. Ngai ko tawi nante metam. Mentoro irom. Sibusi ko me tenano rinano. Ke posira si tawana tam nei eroi. Ngai sinang nganaki. Dapatan Kristo kararan. Tuwe uringa me karesa yona pen kapta. Kaya kaya tangira inano na me ara pope paraniko a repiko po Simon Mani o kain tinakwa tapu ni kapaneia. Uringia tarira ika musrawa. Ai kakaria te mangaus. Awa matana ko ika mate karakoi ni kapaneia no tani matam. Nanu ngai na pani kapaneira pasang ando kon te mea wa yakitoki. Mani meari te partini asinan Joshua. Santo yote pa akain karawanaku. Aki ya kurikong ko yon chape. Basna karoi roiko. Basna ne poi ko mani karoi roiko iron nasim a Yesu Kristo. Sangani ko na peiro na mengaya inanona. Telepone po mete mimitong ini kapene ko ete tame moan temaka. Nipo taki mete tam ne aroi roi. Ate asua ke atokina. Tawea. Kameura meni puaka kanako. Kareke tiroi narapong mai kai. Kawa kinira na matata iyo mata. Nantepure me tirawawata. Ngai skanta nga ta kapaya. Auro ko narasa kamewa Yesu Kristo. Tawea Yesu Kristo. Tukangay ko na kuya mapotoro. Ikasukoteroi iromi. Auyangani kami auroi. Taitara yera pure. Matarano ni meki. Amme karesa. Angan na tiroi. Natipuandano. Na yaron nanom. Kuya ko meo menuwea. Nakitoki. Amen. Okay, kita kini mana Romi? Ano Roy? Mana tangira tawa? Let us offer each other the sign of peace.
Away, ana sibu te asoa. Kama unai puren don nabe. Sa kapayang ngaira, ay kasanang kais po ki mangaya. Ito ko mo niyo ay.
Main na nakapenya ndadaro tetame apo. Nikota gimana karoiroi apon panara. Nikarapain kami. Kami ya kamasa nikatepia kini nuntu susai. Anausu tetame. Akana bena yon putari-tari. Naron vai nikapenya kam kota uroya. Anausu na tetame dikir-dikir anak ko akana bena yon noto. Akana bena itaraw antapon ni peni kaya senora yaron doidoin. Ami kai di susai nuntu tayai. Kambe sinda pa kami nikapenya. Kamda pa ang kay kamakona ndona na susan ka soroi teta me abo teta me tibay inanon to pongay stataro inanon araw suay ka kokor pa nakapatag gigi ay ka yay nanoy na konten ako puto kay na simi puto kay mi usu nakon nakuha na pa ay ka simene nanon ang tatayay abat tatay na ina mga rungagi ito po nga kawag ibugin nasim kesibum kay nanoy at yakaresa tuwa na kuna nakatuwa mewaron na namaguri hindi tayo kinatirong-rong eroy nakuntapon ikiripas si nikabane tapo ikiya kay ninuwag yay kaya nakabes na pa makamda tikiroy kora pari kita tayo mabaw namsusa tiki nanoy ito korak ang sipangayara ko nga niya hari ki pa watayan no kinikaki na ko na ita po ikakokoro kami kaya nanumiyan na tayo katuwa sa pangami mayroon dito tayo abo papunta tayo ka ay yaki ko na anday may tima to may undain ako para tayo katuwa pasinda pariki kami natigiray Yai takatanota may irunto su. Sanganin kami emitay ayat tosu. Kana iya mi katanota ibukin kanuan tepung ay minta susa kama kakira-kira temen. Ani nakatanota. Tawa irawa ami manepe. Ye mi katiwe ke sikakawa ke anata ye to kora ke. Kana ke ana monta inu kin kukani kana ye nai katiwe to tan. Takame uri kena kon naratam ya karine ko rev ko po ratam ni kapen apun ngai de kam dokon nar je susan de tumani ga apun ngayo na pen ni uri ko e para susa aye na katiwe te tusu takatiwe yang ai ibita ki tutan saka ga ginara kam tani ye ari takabuk ana yo ya katawano Ari kana yakamsan kasi na kumain tamani ba kay awake takatawano basta katay kan ayo na bili tetame apo ke yagi no no ra ke sponora no to akam dapa te nalagi alam tarate program te engani program mari Gay limi tautan ake pare ebita tautan atera are kana kam tarai ake na kai kana kangkona ni burai ta tene buite minis ya to kana ti amarak asma ngani kami tatawan dia asa brosiranan tamani o kanda ke o kasa koro yo ero ko te ben tamani ya wakin ako sabon wakin ako na naron ari ya punta ka koro na kan tamani ya ke ngete temagoro ari ke amani ako maro ke Hey. Hey. Ay main nana ka penen tataro. Ay purikan na na jatay awari ki ay nga panahon karaparapa.
na koimi ni kapene awirwa ke kamapene sen ke ka panahon ka kono koimi kampesinda pa dona giu nang kono no ni karoko te pongei dei singa mi ne be awirwa men peri se ka kokoro kamapene ne pensen ke ka awko pa kam naronai na upunga mon takakawa ke kampesinda pa ori tang kami ni kapene tapi wangan kata nota ki kan mengarisi ya ina betaya kan gara parapa na koya ta sapun namo gara parapa ayonos na kon timatanuin tukuran tama fata tino ulupano karapa na pinikaya ka na nakakoko na koina paano ro kunikaya au kota ilay tau panahon gara parapa sagi sina kon tetame tino me na kon na be tetame robet ari asana be mananga may PC ni kaya ka nepe au ko kan dei tana be gara parapa ai na kon tamera te pikubo dei taki me tana ke asan diki pa utan dei rei inonon na utai ni katana yai to kuran tame nanon temen na isua deririk yeye ke asan di mora men te mewei ayo inepe ai ka te meto ni meu yete meto ni karapaya ke asan meu ke asan buka inge menang kwante mesi atau pun dangini dikere gei tamera te bi ko po ke pun ngai yang ko are metanui te mesi te tayari pun ngai yana pe are ke to kin ko hosina koi men to kuran tame ai bugini me mera wo ke nori pai kai nanoi pan nam makuri Bengkero na payag ko na ko ite tamera ti pupu ay na tayo ko ni metanungin to kuran tama de usun tama mi sinarin na sinipa ni Yesu na kite metamin de tayo ay pa te pere Pedro ay karapay didika kaya sa nanganay ni kaungay pan na maguri mi mera wa kaya sa asan noraki may roya utahan kay diri may ipon ka ni karapay tamera ti pupu pa na kaya na watatay ang ayat cuma tadi kau sina kau yang wajah tayi mentu kuran tama, dan apa ni mga katapuai, intapong tuwana, mayroon na sa nori ni matakwagin ng kuano. Karapa tamera TV ko po pa, aki mentu ka, kau sina kau wirom mentu kuran tama, naro nagyongoteka, naro kangan nagkikan kakairak. Yati matami kay pa sa kairiri, yati matami pa kain na pami. Ari yasa ni Maria kaya mang kami tapong arong kono. Ano po naroon tinayaw tanga. Inayay tayo sinakukuri yay. Ay nayay na betay. Sinaw niyay. Ay nayay na betay. Sinamang apek yay. Sinataka na payay. Nayaroon tinayaw nusu. Dita po rin nakanakuwagin ako yay. Awan niya na betapay. Kam nakanta ni ngaya mayro. Kam nakanta ni nga na betay. Napunong kukuri yay mang kami. Kam nakanta ni ngayon na betay, sila mga pupo kaniyang uyay. Kam nakanta ni ngayon na betay, na mga po ni Kesi kami. Na yaron te kain na pe, kaya na pe, kain na pe na. Kana kairwa. Ngayon ipon panahon ko na para po na ko'y mini ka pene. Nami po ito ka, karapaya usu, karapaya roro, karapaya sina. Ay ka, kamdang karinya giro. Ipugin nami po ito ka, ay nori na pe. Awapinan nori at kura kay kata meron akin naratapon susa nante pong arong konono riki pahay ni kapena kaya kamapen sa nanga nakun tepong arong konono at tepong ngangkay kampesin na basina kaya kaanap panahon ko kono ko imi karautea ka kanatoy tumuy po katutana titapon ni meka ano po ni misinaran kami kampuni pera benda tauroy na kun naka kay kana yai te mo po katutan na naliki tauroy na ben pusmaya na kambesin na ba nami kikiye ko nami totoanan na ato siya na ganga ya kanuring niya detayo ni karapay to kora ka kanin ni kapen ibukin pa na kaya to kora kay ay pun nagkunanti matami kay pa amita na po ni karapay pa men pay kaya asan karoy na ko yung contribution on pain ka pena ya kiyai ya ti matamin tatay pamitan na po ingkan da biwo kata nawata pa yai tutan kan rapain tangira sa sani paireya ibukin timatanungin to kuran tam tamatsino wala san ro may PC
Nire ang kuang kandi, kangay kaya na pa tukuran tama, nakamapun pa na sa ruro kung tukuran tama, di PRI sa APC. Ako na po nurat, kaya na nuwaring ni kaya na giroy. Di tapwari. Pandang kaya na nuwag itiki. Ngayari ang kuwa, nabubusi, nakuimi, pa ang kuwa kien, titapwas ka po nga na, awas takatagayay, ingkay, matame kay. Ang kuwa, narikipami pa yung tangira. Nakon tekuran tama. Sa kami pa yung tangira nakon tama sino. Na mi pa yung tangira nakon tekuran tama. Aki akapupera kiyay. Arat tani kiyaki. O tani kata jana kuan tama. Yon PC. Ngayari nabubusi pa angko anaki anak wai kiye mo ay kay pa anakarawa ki pa wotan tama sino. No kirikagi na ko PC tipi mo no wan sanware. Are no kira yay PC analikiki kan na igay patupan na pa kay nanon o kay nanoy yaratay ni mane narata na yata pun kata na yay tukuran ta na ipisi kampesin na ba enatikiroy ni kiran narapong yay arapong ina panakon tingapong kanay ina patoy ka na mo manang ay nanon tapong yay yakatay ba yay kaya nang kanaro na pa yay ka na mo manang tapong ina pa yay to ang tsukiri kagi yang montay na panang panahon kakatikiroy nakoimi kanana ki panin kanuan narapong ni kukuray man kami nang kanana kya asa mga pine nakaispuwag na konti ngapong kampesin na pa sila tataro no? Ngkai samarage nteu khari pokira to sila tataro ngkai samarage nteu khari opo kira toya nongongo na te kanasim pasongan na tongagi mendiki panasim ni kwawa sibusigo naran Kristo ay rawe kaya na iromi toya kaya karorin kami teswa are mo antamaka are tatama o tenas o tatam nei roy roy Let us go in the peace of Christ and glorify the Lord by our life.
tumusin ako ini rakatikis may butatari. Kia ikay resan mome inanantay te pusi bukan ka anapay te PRS. Ay sa musik kami agi inano ikay hindi taga akin ari tentaran puwa. Musik kami sinaparo ay si suwasi ang nigiri ng tuwara laya inamanay rona. Katikis ini butatari. Sa barangay pe kiye kay ibigay pa inanakon te ulit ta. Kamna ko ko siya kay lipawa. Agyan lipawa kan kaya na ba utak na pa kanuan na ba tabong na. Ara para na puta. Kaya para niri. My special offer to you today is this. Tell us your mobile app idea and in just 7 days we'll give you a free clickable prototype of what your very own app could look like and how it would work. There's no cost to you and no obligation on your part. I'm confident
you.